I'm the answer to your every cry. Solution for the way behind. I bring to you the news. Angiphinze ngikubingelele mlaleli nalamuhla egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Angikwamukeleke nalamhla kungolwesihlanu kulolu hlelo lwethu lokufundza incwadi yethu yemihla ngemihla lokuyirhapsodi yemaqiniso lebhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSC DD. Lamhla ke tingemashumi lamabili nemfica kuyo inyanga yeNkhwekhweti ku-2026. Sihloko salamhla sithi umusa, sihawu nekuthula. Livesi lekuvula silitfola encwadzini yesibili yaJohane sahluko sekucala livesi lesithathu. Lithi umusa ube kini nesihawu nekuthula lokuvela kuNkulunkulu longubabe nasenkosini Jesu Kristu. Haleluya. Uthi umfundisi etincwadzini letinyenti tebapostoli, moya ugcizelela sibusiso lesinemandla. Nasi sibonelo. Kuletinye tetincwadzi taPawula ucala ngemavi lathi umusa nesihawu nekuthula, njengobe kunjalo encwadzini yokuqala yaThimothi sahluko sekuqala livesi lesibili. Umusa, sihawu nekuthula lokuvela kuNkulunkulu longubabe wethu nakuKristu Jesu inkosi yethu. Haleluya. Waphindze washo sona leso sibusiso encwadzini yakhe yesibili layibhalela Thimothi naleya kuThitusi. Uthi umfundisi umpostoli Johane naye uyakuphindza lokhu encwadzini yesibili yaJohane sahluko sekuqala livesi lesithathu. Uthi umusa awube kini nesihawu nekuthula lokuvela kuNkulunkulu longubabe nasenkosini Jesu Kristu. Kungani bapostoli bebahlale bamemetela umusa, sihawu kanye nekuthula? Kungenxa yebumcoka lobukhulu bako empilweni yebuKristu. Umfundisi uthi imibhalo iveta emadvodza nebafati labatfola umusa emehlweni kaNkulunkulu. Nowa nasibekisa watfola umusa kuNkulunkulu, ngisho nome kwehlulelwa bekumiselwe umhlaba. Genesis sahluko sesithupha livesi lesiphohlongo uyasitshela, kodwa Nowa watfola umusa emehlweni asimakadze. Umusa wambekela kulondvolotwa nekuncoba. Haleluya. Lokhu kukhombisa ukuthi nangabe umusa utfola umuntu, sihawu siyalandzela. Haleluya. Umusa, sihawu nekuthula kusebenta kanye kanye. Kuba seRoma sahluko sesihlanu livesi lekuqala kuye evesini lesibili uhlanganisa kuthula kwethu naNkulunkulu nemusa waJesu Kristu lesime kuwo. Haleluya. Uthi ke ngako ke njengobe sesentiwe semukeleka ukuthi silungile ngekukholwa, sinekuthula naNkulunkulu ngenkosi yethu Jesu Kristu, ngaye sinekungena ngekukholwa kulomusa lesime kuwo. Nangabe utfola umusa emehlweni kaNkulunkulu, uba nesihawu kuwe. KumaHebheru sahluko sesine livesi lelishumi nesithupha uthi, ngako-ke asisonzele ngesibinzi esihlalweni semusa, khona site ukwemukela sihawu sithole umusa lotasisita ngesikhatsi lesifanele. Umusa sento sekuphatheka umusa sento sekukhetheka sebuNkulunkulu leselulelwe kuwe. Ngumsebenti waNkulunkulu empilweni yemuntfu. ETestamenteni lelidzala leligama lesiHebheru lithi chen lisho kukhetheka lokungumusa waNkulunkulu. Nalowo musa ngalesento sekukhetheka kwebuNkulunkulu usebentisa amandla akhe empilweni yakho kucinisekisa ukuthi uyaphumelela. Umusa wakhe usebenta engcondvweni yakho ukusita ukuthi ucabange imicabango lefanele, utsintsa inhlitiyo yakho futhi ukucondzise ekwenteni tinqumo letikahle lokungetulu kwemandla akho emvelo nome kuhlakanipha kwemuntfu. Uthi-ke umfundisi umusa uyakumbonya, ukuvikele, ukugcine nasekwenteni tiphosiso letinkhulu. Hamba ngalomcondvo. Awukashiywa ekuhlakanipheni kwebantfu nelikhono kuphela, emandla asezulwini ekwenta
emandla asezulwini ekwenda aseti kwempilo yakho, aqondzisa tinyathelo takho futhi akwenta ukhone ukukhicita imiphumela lengetulu leyenza likhono lemvelo. Lena ngulemphilo uNkulunkulu lakunike yona kuKristu. Haleluya. Asithandaze. Babe lothandzekako, ngiyakubonga ngemsa wakho lomnyenti, sihawu kanye nekuthula lokusebenta empilweni yami. Umthelela wakho webuNkulunkulu ucondzisa imicabango yami, tincumo netento, ungiholela endleleni yempumelelo nekulunga. Ngisimile ekuncobeni egameni laJesu. Amen. Kuqhubeka nesifundo mlaleli tawufundza incwadzi kumaHebheru sahluko sesine ivesi leli-16 kulolu humusho le-Amplified Classic, nencwadzi yesibili kuTimothy sahluko sekucala livesi lesibili, incwadzi yesibili yabaseKorinte sahluko selfica livesi lesiphohlongo, nencwadzi kuTitusi sahluko sekucala livesi lesine. Bese-ke kuthi elihlelweni lokufundza libhayibheli ngeminyaka munye lamhla kufundwa incwadzi yaJohane sahluko se-14 livesi leli-15 kuya evesini le-31 kanye nencwadzi yekucala yetikronike sahluko sekucala kuya esahlukweni sesibili. Bese kuthi elihlelweni lokufundza libhayibheli ngeminyaka lemibili lamhla kufundwa incwadzi yekucala kubaseKorinte sahluko se-14 livesi leli-10 kuya evesini leli-15 kanye nencwadzi yeTaga sahluko se-25. Haleluya. Ngiyabonga mlaleli ukuthi uhlale nami sisafundza livi leNkosi. Ngikholwa ukuthi-ke ubusisekile. Sibonane kulokulandzelako. Inkosi ibe nawe. Ngicela ngemlaleli ukuthi uma ngabe bowusengakayemukeli inkosi yethu Jesu, umane usho nanga emagama emva kwami uwasho ngenhlitiyo yakho yonke. Haleluya. Thani Nkosi Nkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhlitiyo yami eNkosini Jesu Kristu, indvodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakade, ngitelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngikusinzisa impilo yami. Nyalo sengingumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Siyakubongela ke mlaleli, nyalo sewungumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Inkosi ikubusise.